Živjo, naredil bom klasično, čisto pravo panakoto. Simple, ka pasulj. Gremo. Evo, zdaj dam želatino not. Panakota je še topla, zato jo treba ohladiti. Postavil jo bom v hladilnik, cirka 2 uri naj bo tam noter, da se lepo strdi, pol pa samo še dekoriramo pa. Takole, ful preprosta, dobra in elegantna sladica. Dober tek!